Onde thigonko ithengerete mwekuru umwe wa kuma chia Kinyinga na agite gitumi kia gukenera nyuma ya mbajwa ire riungirite na kunyamaria kana kawe ka mieri mugwanja. Joy Kare augite ni aremi bonene ni marija utungata sibitari ya Chogoria akiathira kinya ati umbite kuria nyomba yawe ya gukombora wakagita ka mwaka jumwe nandi. Ni arombete antu bawendi bobwega kumuririkana na kumwa gitumi kia gukenera thigonko na njira ya kumutethereria kuria irandu ria sibitari riria ni 160. Mate Mugambi ari na kiriro kia mwekuru uju. Guko Joy Kare na twana twake twiri betaga mucie mutani kiritho kia chia Kanyinga wandiaganga kiri gicigo mbunge kia Maram. Joy atakumama imechiria nonto bwakana gake kara kanini tako enjo makena konokerete sibitari ya Chogoria. Bubwe nyuma ya kumama sibitari nu mieri kwa mieri na gutigera andu ria magiri na magiri ma mbeca. Niyunde mbekaraga Nyinga ndena twana twakwa twiri au na kamwane kana ndamamina ko thibitari na itukwendeka mbiru nene muno no ya 106 ni etigere no arafu kwina kakange ndatikite nako kedena ni disabled na nturana tu nyombani ya gukombora ona ikandaririe na mwene nikendetikiriria ntonyo nyomba eno na etikiriria kiriro kia mwekuru Joy kuona mutethio nkimutethia kuriera andu ria ciringi 160 na mang'otore gurukiri cibitari nu tutakwaria cia kuria gwikira na nkinya kumama kunthe kiri Joy gutwikite kinyamara kinene lego sawa gwantu ko kwina thina muno nontu na gia kuria ona gia kunywa kina thina na ana bau nontu ntumba kumagara ndi kubacereria riu ndirio watu no gutumbe karete kwithajia kulalo ugu kana rimwe ndona kanyamwana bakaria gekarani okira thigonko okikaranga to chapati okiruga karumonde okiruga kamukimo uririkane mwekuru jo tena kiene atenere atena gina na atena antu bao ni protein yari bumuririkane bumurumie ono wakumugerera na tuguta twa ukaranga akiona gitunguru kireraga kana kangi gake karagatura na mawathe ariuga gwe atikuona ataka kari kagita kathigonko nontu ba mathina kuingia na kuthaitha antu bawendi wega kumira kumutetheria na uribwa mbeca inu na nkinya gukungwira thigonko ndiga kagita ka thigonko gwe na ntiko gwe ndina la nontu nani riu ndatule thibitari utikio ndina kio nkire to uga tu no ndingiro mboteri uge mtu wenda kwenda kuntethia muno mbele ugia thibitari karika arafu ona twana kia kuria kiongo ne thina riu ni ndingienda banteri ona gia kuria ona gia kunywa no tulo ungwe na thina nontu na gwa gwikara mbira kwa ndina thina muno nontu ni protein ndiri protein ni akarite muno na timuri umbeca jia nyomba eno na mwene ni arenda kumwinga indi omwirane akaria amulomba aporonje amwira geka ikare ku na kumusuira mbeca ndirwa gukaumbika theto ino cia mwekuru Joy na twana twake irakujirwa na nkinya gukinywa kirore na antu bathoko eno cia Kanyinga kogu antu bakira thigonko antu baendi Ngai ni baririkane Kare na twana tutwae bamuretere gasabuni gatisu ka pampa ni tukuromba antu bawendi mwega bamutetherie ari embele uyu atirwa thibitari nontu ona kairi akona thina agatomuka hospitali iria kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Mate Ni